lagip ti napalabas. Naimbag nga orasyo papagayam, naragsak ngayon kay panagdengdengag. Ti surat ngayon tay drama ita ket nagapo kanipagayam tayo a Jonard. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, no bilang tamapili yumat nga idrama to'y surat ko, kidawak ngay lingad na kumalatan itinagan a Jonard. Nakapagsurat akmat, gaputa kayat ko nga ibinglay to'y pakasaritaan ti biyag ko amadama apagdaldalanak. Miss F, adda kano sakit ko iti puso. Saan laeng abasta sakit iti puso? Ngamin, sigon iti doktor amang tamtaming kanyak, adda kanon taning ti biyag ko. Amangan no jak kanon maabot pay ti 10 atawan. Sandak kano ngaminan a mabalin nga operaan, taamangan no saanan akabailan ti bagik. Ngam kaasi ti apo, nabiyagak paymet nga aging gaita. Iso na laeng tain inutan amarikriknak ti panagkapsot ko. Rugyak nga rudan ti ag salaysay. Nasapa ka mat anagawid ita na kay. Wen, nasapa ka binanalpas ti meeting na bus ita. Nasapa anagawid, sa anagawid at matira. Ay kat nasaya at mat tapno makainan na ka mat, Manuel. Wen nga ron, nagsasarunumat kami tilakad na ita alawas. Mala, aginana ka pa'y nga rod sa tay tumangan inton madamdama. Apag gustong to amalina yung tinlutok ng inapoy. Ni Jonard nga sa dinutayan na. Awan aya dita sanas. Awan Mike, jak mat nakita itay simbang betak. Ne, sa dino ngay manin tinapanan na. Kat no pinanawak laang itay dita salas nga agbuy-buya. Jonard! Jonard! Mabit na ang tamapan ko kitaan lakay. Amangan no napan manen ijay likod. Wano saan ang mga noadala ang itisilad na. Agawaan nyo ata na mamisina ko. Ay, kunaklakit din noan niya man ang tinapasamakan ka anak ko. At nakala ang magayam dito malikodan ti balay. Wan, mami. Mayat ngamin dito tanalami istipulo iti angin. Ayun talaga apres ko dito taado ti kay kayo anak ko. Wan nga ron. Makapabang aritirik na. Mala, umay kataong mo nagtapay di tabalay. Si Mang Patan ni Dadim, sapsapulan na ka. Dito yak pa'y, mami. Umuna kay laptan ita unag. Sumaruno akto inton madamdama. Agsublitan to laangan dito inton madamdama anak ko. Umunag ka pa'y, tagigiddan tayon amangan. Itikas na, makatumar ka matan iti agas mo. Sige nga rod, mami. Inayadam ti magna Inton kwan, saan kan tumanen ang makaangas? Di na ka di pakadanagan. Takabaalak ti bagik, mami. Ugasak na gito yan. Tapno saan ngay supay nga ramidan ni mami inton sumangpet. Namapalbalin. Diyak kayat kagbalin na pabigat ka rakwada kan badi. Uray da sakit ko. Nasapol at tumulong aklat tamat ka nagiti trabaho diti balay. Sana bali? Tatilang mat nalalagaan ti ramidan. Mayat mat lang ti kastoy tapno ma-exercise ak. Makasikur mat nga men tinakaidalatan nga agmalmalang. Karo-karo sa bakit tibukot ko. Namalpasak nga ginlaw. Mapanak agwali si Jirwar. Iti kasta, nalinis akitaan ti paraangan mi. Mami! Apa yan ako? Nagsakit ti parokong ko.
Marigatan ako. Marin nga umagas. Ay, Diyos ko. Tulungan anak, mami. Tulungan anak, please. Ala, agtugaw ka, anak ko. Anyamanan ngamin ayat tinararamid mo. Di mo't kunak adi ka agbambanog. Tapno saan nga agsakit ti barukong mo. Awan mo't, mami. Nagnaak lang basit. Kastimat. Mala, di ka nagsaupay. I-relax mo lang. Inhale, exhale. Inhale, exhale. Oh, adamot laang ka di pimipian na anak ko. Medyo okay matan, mami. Ala, agtugaw ka laang dita. Taalaag ti agas mo, anak ko. Ay na, agyaman na kadagiti natangkan protas nga inyag mo ading ko. Awan anyaman na manang. Talaga ang nakaranta dayta para kada kayo. Aywan, kumusta matan ni Jonard? Ay, kas iti sigod ading ko. Awan latat nagbaliwan na. Kanayon ang mabambanog nga uray awan mat aramiden na. Ay, talaga akasta dagiti adda sakit na iti puso manang. Basit lang apa nagkutida kat makariknadan iti bannog. Ay, wen nga rod. Iso ti kanayon ko nga idandanag. Sabi kas lamapugsat ti anges na nukas di asumro ti sakit na. Masapul ngamin at tuloy-tuloy ti panagtumar na iti agas. Iti kasta, saan ako maro? Pudno day taadin ko. Tano saan nga agtumar, talaga ang marigatan nga umangas. Simrek ka di iti pagadalan da? Wen, uray kas di ti kasasaad na. Nagagit mo't tama pa nag-eskwela. Husto matkit di tapno saan lang agkulkulong dito'y balayo. Karkaro ngamin ang ma-stress no adalaang dito'y. Naku namon, ading ko. Iso nga rod abay-bay aklat tano kas di nga ibaga na asumrak iti pagadalan. Nulakit di ta kabaalan na, palubusan nyo lat tamanang. Wana din ko. Talaga akas tater aramida. Sa dino ti papanambakit, nakasukat ka, Mart. Mapanak iti pagadalan da Jonard lakay. Le, apay simrek pa lang nga minaya. Wan, impilit naman. Iso abinay ba akon Mapan ko itulot ti balon na. Ay, una yan. Noapay mat namin at ti anak tapay tinaadaan iti kasdiyay asakit. Sapay nagagat kumamat nga giskwela. Wan nga rod nagagat nga agpaiso nga giskwela. Iso na lang ang taad-adun samot tilangan na. Naimbaglangan ko nam tamakaaw-awat na iti mamaestro kan mamaestrana. Ay, wan nga rod lakay. Sige, tamapan akon. Mapan ko labit itulod ti balon na. Agawid akmatla nga dagos. Urayan na kon bakit. Agsukatak labit. Sumurutak mo iti pagadalan da Jonard. Sige lakay. Agawa am nga rota ni Aldawan. Umuna akon iti kalsada. Tamapanak agura iti tricycle apagluganan ta. Oras gaya man ti sumaruno a klasik. Tinasayat. Mapana ko na di classroom. Inayanak ti Magna. Tapno sana ka mabano ka dagos. Abay ngay. Kasalag, agsakit man ang ti barukong ko. Ito ko man pa'y. Ay na. Nagrigat mo't lakit din aya ti kastoy. Basit lang ang pandagnakit. Mabanuga ko na dagos. Ituloy ko man ang timag na. Apay nga. Kasla agrikos man ang tipanagkitak. Mawalawak. Diyos ko, ate kami asipapakumbaba nga daw iti kaasim. Di mo kumabaybay ti anak mi. Pagimbagam ko babaan kadagiti nasantuan nga imam. Di mo ko maitulok nga dadakas ang mapasamak kan ko na. Pangasim, Diyos ko.
Emily, Manuel, anda ka ba't lagayam dito chapel ti ospital? Itay ka payasap sa pulan. madanagan iti anak ta, Manuel. Dongal dawan nga awan puot na. Wan nga ron. Anya ti aramidan ta, Manuel. Diyak lakit di ka ba ilan lumapukaw ta ti kakaiso ng anak ta. Agkalma ka kumalang bakat. Anda asi ti Diyos. Amo ka dinabaybayan ni Jonard. Napasama kan ti kasnjay hindi kan kuana ngam nakarecover man. So mamati akas tamat lang ita bakat. Amok asana basta-basta sumuko di anak ta. Patsyak ang lumablaban ni Jonard para ka na ta. So hindi ka kumamaawanan ni tinamnama. Nakakaasimot ni anak ta, Manuel. Ala, di ka nagsangit. Tamang ano niya pa iti mapasamak ka na ka. Patsyak ang makapuot tumat lang ni Jonard. Agtalikta ko ma iti Diyos. Manuel. Alan, umay ka tagsublitan iti silid na. Amangan kit di na makapuot kat birukan na ta. Jonard, anak. Agreeing ka ka din. Anda lang dito'y ni Mami. Jonard, anak. Ay nalagi ang manak Diyos ko. Thank you, Lord. Thank you so much. Mami, Kumusta tirik naman ako? napanaas ti tiyan ko, Mami. Mabisinak. Anya ti kayat mo akan entayalaan ka, anak ko. Urayan niya, Mami. Basta di makabsog. Mabit lang, mga laak iti kanam, anak ko. Kumusta tirik naman ako? Medyo okay matan, Mami. Iso na lang, takas na pudutan ak. Kayat mo ka di talabaran ka. Sige man, Mami. Tani, diyak mauawatan tirik nak. Nagbarang amin ti panawan. Mala, bumangon ka nga rin talabaran ka, anak ko. Sige, Mami. O may katatulungan ka bumangon. Sige, mabit lang ang tamangalaak iti danong kandim po apang labar ko kan ka, anak ko. Agsangsangit kayo kadimanan, Mami. Ay, ko. Saan mo at anak ko? Apay kumamot ngayong agsangitak. Saan kayo ngaglibak, Mami? Nariknak tinagtudtud alwayo iti pingping ko. Ay, ko. Pasensya ka na, anak ko. Diyak lang amin malabdan ti bagik ngagladingit. Di kay kadyag sangsangit. Sasanak pa'y matamatay, Mami. Agbiagak pa'y itinapaot. Agpapigsaak. Tasyak tumot ni mga iwan kada kayo ka ni Daddy. Jonard, anak ko. Ipatpatag ka unay-unay, anak ko. Oray siyak mo't, Mami. Ipatpatid kayo unay ka ni Daddy. I love you, Mami. I love you too, Jonard, anak. Kumusta ka, Jonard, apo? Naimbaga na kong Lola. Aya? Uy, Lola. Kita nyo, oh. Napigsa akon. Saan ka di? Oh. Aywan. Ay, kat nasaya at matngarod ano pudnoan ay bakan, apo. Uy, Lola. Isuadi kay ka din nagdandanag. Tanaimbagan ti gwapo nga po kayo. Kasla si Maranta kamat nga agpaiso, apo. Siyempre, Lola. Nalayingak nga minamangan. Isuapi migsaak. Ay, katuan, Rumbang lang amangan ka amangan, apo.
Iti kasta at da pamigsam. Nang runak at nagpipigsa dagiti tumtumaram nga agas. Well, Lola, Mangan ka iti nasusustansya amakmakan, tapno umimbag ka adakos, apo. Nakaturok man ang tiyanak ko. Husto mo't tapno makainan na. Nabanog siguro ang nakisarsarita kadagiti ka eskwelang anda, ngayon may nang bisita kan kuanan. Agun-uni mo't ti messenger na. Di na siguro na yof ti internet na sakpean na turog. Siya kung ti mangyof iti cellphone na. Anya dahito isa-search na iti Google. How to become a successful nurse. Basic first aid. How to take care of a sick person. No kasta. Kaya't ti anak ko tagbalin a nurse. Isumat lagayam ako na naidi nga agpaimbag. Taison to ti mga iwan kada kami iti amana. Diyos ko, pag-imbagam kumati anak mi. Tapno matungpal na matdag iti arapaap na iti bihag. Sa dino tinagapuan nyo, nanang? Nagkapuak iti ospital, anak ko. Napan ko sinarungkaran ni Jonard. Kat, kumusta mo ni Jonard, nanang? Kasi ti Diyos, kaslapim migsambat. Si Maranta tilang ana. Saan akas iti akas lakan ayon nga kakapsot. Ay kat mayat ang arod no kasta. Barang mayawid dan tumatan. Tanay, sigurado adak ko lang ti bilday di ospital. Ay, iwan nga rod, anak ko. Amom ka di nga arapaap gayam ni Jonard ti agbalin a nurse. Aya? Kasta tiinbaga na kada kayo, nanang? Awan, tinangibagaan na. Nabasa ka no ni Emily. Isu ka no ti isa-search na iti Google kan YouTube. Nakita na iti mismo a cellphone ni Jonard. Aya? Ay, kaasi mat jay ka anakak, nanang. Numaminsan, talaga asaan mat amaliklikan adamagan, no apay nga isupay lang mat tinaadaan iti kasjay asakit. Huwan nga rod agaman niya nga rod, no talaga mat nga isutintad ti Diyos agasat na. Awan ti mabalinan tayo, no di ti mga klon iti kasjay akasasaan ni Jonard, anak ko. Ay, huwan matkit di nanang. Di tayo latan mapukawan iti namnama. Itultuloy tayo latta ti kumararag kini Apo Diyos. Amo kan mamati ak asaan na abaybayan ni Jonard. Agsangsangit ka man ang bakit. No amom lang kumalakay. No amom lang kumalakay. Tianya, ibagam ano anya dahi tatap na amok. Madudugo na yan ti pusok amang buy-buyay ti kasasaan ti anak na Manuel. Ay, Emily. No mabalin lang kumaasya kung timang lakam kadagiti rekrik na na. No mabalin lang Manuel. Ala, di ka nagsangit. Mawatak tirik nam. Taura siya kat kastamot ti marikrik na kita. Manuel. Saan lang nga sikati masaksakitan? Horesyak, masaksak na anak mo. Kinapuno na mapukpukawan akpaikit din itinamnama. Anya? Naitatipuno bakit? Numaminsan, mapampanunot ko at talagan sa asaanan nga gimbag pa iti anak ta. Punon sakit diti ko na ti doktor. Asaanan nga agbayag pa diti abiyag ti anak ta. Saan, Manuel? Di ka kumamanag sa uiti kasta. Agimbag pa'y ni Jonard. Agimbag pa'y ti anak ta, Manuel. Oh, bakit?
Amo kan mamati ak nagimbagpay ti anak ta. Isa pa nga asim. Tadi ka kumamat basta sumukulat na. Ag tinulong ta ako mararag iti apo. Kat kintawan ta tinananay at tulong kan panarabay na. Para iti kakaisuna nga anak ta. Agip ti napalabas. Naimbag nga orasyo papagayam, naragsak ngayon kay panagdangdangag. Ti surat ngayon tay drama ita kat manipod iti pagayam a nagpailingad iti nagan a Jennifer. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, awagan na kumalatan iti nagan a Jennifer. Naawi sakmet anang ipatulod iti pakasaritaan ti biyag ko bareng kunak no agbalinday toy nga inspirasyon kadagiti makangeg. No maminsan, kasapulan tayo met ti agbalin a praktikal para itinapinpintas a masakbayan. No apay anakonak ti kastoy, isuman nga rod tinak isalaysay. Kastoy man ti pakabuklan ti amin. Happy first anniversary, love. Charan! Anya ngay data? Nag-take out na kiti siomay ken gulaman. Ano, santan aray to eh. Tawan mat pang restaurant ta. Okay. Awan mat kat iti parikot iti data kanyak, Noel. Amo mat ano anya ti adda. O di iso ti maanusan. Agya manak Jen. Kat sapel ako ma. Tandi kan tumauma iti kastoy a sitwasyon ta. Noel, amo mat no kasano ti panagayat ko kan ka. Iso amabalin ka di. Di mun sang kadagulit day taabanag. Maanusak no anya ti adda ko nakmanan. Agya manak Jen. Ala, umay ka tama pantag tugaw iti daya banda. Ijay ta akanan to'y in-take out ko asyumay. Kabayatan ti panagsarsarita ta. Okay, honey. Sige. Urayan kan diti opisina. Okay, bye. Umay nakakadimanan sukunan ni Andrew, Christine? One friend. Ay wow, sana all. Ah? Anong sana all ka dyan? Katno at damat ni Noel mo. Ah? Unmat kat di friend. Ti panang itultulod kan panang suksukon na ti kunak sana all, friend. Ah? Sana all hinahatid at sinusundo. Anya? Ibagam nga minmat akin ni Noel ta umay nakamat itulod kan sukunan diti opisina. Tapno saan ka nga umapapal akas ta? Wen ko friend, ngam awan mat nga rod ko tiyena nga usaran na nga umay mang sukon kanya. Mabalin siguro ano agandar je pang mamap na iti swelo. Anya? Joke. Ay na, oray may sala ang a janitor ni Noel. Ay ayatan kan ipatpatag ko matinopyo. Day, tatima ko na asana all friend. Ah? Ay. Ay, itayak pa'y laang nga gururay dito eh. Ngam aging kita, awan pa'y laang ni Noel. Sumagmamanolaan ang minutos kat mangruging timisa. Ang awan pa'y laang. Ay, tinasayaan. Umuna akong dito unan. Jen! Oh, Noel, naladaw ka manan iti oras ang nagtulagan ta. Pasensya ka. At dapay ngamin inlepas ko alininisan. Sakat traffic. Iso anagnag na akong anagturong dito eh. Ay, isumit lagayam ang nabasbasa ka manan itilingad. Un nga ron. Apay, awan pa nyo. Kwa? Awan. Nalipatak kinang itugot. Oh, at itipan nyo. Punasam tilingat mo, taumunat nandita simbaan. Agyaman na. Awan anyaman na. Ala,
Umay kanta ni Mangruging Timisa. Jen? Saan ka kati ang mabisin? Saan tayo man? Apay? Ilibre na? Ha? Kwa? Wala. Sa dino, ti kahit mo apangalan ta. Apay, adda kwartam? Ado Nagsweldo ak iti kalman. Iso nga ilibre ka ita. Ay sus, urnungam kit di ti sweldom. Tapno aday gatang mo iti sapatos mo. Tani, may sansamot ti sapatos ng us-usaram. Ha? Bayam ka dito sapatos ko ta, mabalin pa yamat. Gumatang ak tuwing saan na mabalin na mausar. Napintas pa yamat da ito eh. Sayang mat ano, sukatak. Kat mabalin pa yamat. Oh, di t-shirt, wano pantalon lang ang tigatangam. Iti kasta, adamat baro abado kan pantalon mo. Well, gumatang ak to. Agam no ita. Pag-date tapay lang ti kwartak. Intaman mat mangan iti nginginaan na restaurant. Tapno sa anak kanayon mo iti karinderiya lang ti pangpangananta. Ay na, saanin ko nakmat. Okay akon iti karinderya lang. Mga restaurant nga road. Di kag tanag, tasyak ti makaam mo. Sana balit, maminsan lang, Mark. Okay, sika nga rod ti makaam mo, Noel. Oy, Jennifer! Shirley? One friend, kumusta kan? Ay nakas iti sigod lata, friend. Awan pa'y nagbaliwan na. Sika ngay, kumusta ka matan? Naimbag ka pa, itakanayon kayong aktor iti boyfriend mo ijay abroad. Ah? Saan mat? Sagpaminsan laang mat, friend. Ay, mapapasana all na lang talaga ako, friend. Sika talaga, Jen. Awisam mat ngamin tinobyom ata aktor kayo mat. Ah? Ay, kwa. Unto, friend. Damag ko, nga agpakana damat ka nung da Christine ka ni Andrew. Un nga rod, oray ni Femya, agpataylan mat the next week. Iday ka nun nga trabaho. Ay, wala. Nagrigat mat ngamin tibiyag dito ayan tayo. Isua talaga ang mapilitan da nga umadayo. Ay, un nga rod, Okay. Sa dino nga iti pagtrab-trabahwam ita. Iti pailaan ka di sigot? Nabayaga ko nga imikat ijay, friend. Agisursuro ak itan iti online. Ay, wow. Mayat angarod no kasta, friend. Kita ma, ta mga no makaam-am mo ka iti afam kat isukat mo ni Noel. Ah? Joke. Amok man kat alam na love mo ni Noel. Ah? Ang tinasayaat, mapantaman kit di agkita iti mabalinta apanganan ta ituloy ta ti agistorya ijay, friend. Ay, katun tamaramanak man mati katas ng Australia. Anya itayan, ti ko na mga ibagam kanyak, Jen. Kwa, Noel. Apay, kasta tilangam. Kaslam naliday ka mat. Apay, adda ka di parikot. Nasingpat ka, Noel. Awan ti may bagakan ka. Adda aminan kan ka abirbirukan ti may sa babae, ti may sa lalaki. Kat amok nga amom nga inayat ka mat, iti kastaunay. Ha? So na lang, takayat ko ti mas komportable amyan. Banag ajak makita kan ka. Kang ronaan iti amin. Diyak ma-imagine ti masakbayak, no si kanto ti pakiasawaak. Ha? Anya ti kayat mo asawan, Jennifer? Sika nga mintay tao ang nagpatinggalatnan. Ano anya ti adda ket isulatnan. Awan pa'y pulos plano mat itibiyag mo. Ti masakbayam ti kayat ko asawan. Ha? Awan man lang ti kunam nga gagat ka. Wano agdiskarte ka mat kuma tapno umasenso ti biyag mo. Jennifer? Noel, saan tan mo umugubin? Pasensyakan. Ngam kabayatan ti panaglabas ti tawan. Ado ti naamiris ko. Ha? Kat iti kaanuman, jak tupulos kayat amapadasan ti kunada asang kasapol, sang kasakmol.
Ti kayat ko kat agbalin to ang nasaya at tibuklat a pamilya. Iso asori, nga muaswasan tan ti relasyon ta. Anya, saan, Jennifer? Mga asim, di ka kumamot mangrabak iti kasta. Sa anak amang rabrabak, Noel. Pasensyakan at talaga. Nga manipod ita. Breaktan. Lipatan nakon. Kat lipatan kamatan. Anya. Nag-awitin ni Noel, anak ko. Nasaya at matnukas tatang. Apay nga minaya. Anya tinapasama kada kayaw ko ni Noel. Awan tatang. Bayan yun na jay. Di yun amon pay. Ta ang mga nusyak tumat lang ang tibabalawan yun no bilang laang. Naamiris ko laang. Asaan gayam ani Noel ti lalaki ang kayat ko apakiasawaan. Dayjay laang tatang. Anya? Day tatipod na tatang. Wala. Di kan pilitin amang ibagan no apay. Ay, sapay la kuma. Saan ka nagbindot iti desisyon mo anak ko? Pagmanok na nang. Kasya na katitiyos anak ko. Day, anya ngay dagitawit mo. Kaslarak mo. Wen na nang, arak kan pulutan. Ha? Day, itaman pa'y anang yawid ka iti arak anak ko. Apay, adda ka di sa nga ilim apang ipainomam iti dayta. Siyak ti uminom na nang. Ha? Padasak man mat ti uminom. Barang makalipat ak iti uri apagbit lang ka nito. Ay, hindi ka di man ng Jennifer ti pagkaskasta manak ko. Nagsakit na lang. Nagsakit. Ay, Noel Baro. Nagsakit na panunutan na kastilagayan ti pagtungpalan ti relasyon mi ka ni Jennifer. Nagsakit. Awan o mas pingit ti kinasakit na nanang. Maawatan ka anak ko. Talaga akasta takapudpudutan pa ila ang ti panagsinayo. Sa diwa pa'y ngamin ti sugat di tapuso. Ang mamati nga iti panaglabas ti aldaw. Makalipat kan tumot lang, anak ko. Asino di kabidbidyo ko ni Jennifer, bakit? Asino kumapay ngay, ay kat ni Manen Richard Kas lalasing putmut na dya Richard anya. Jakla am mula kay. Anyat am mo tayo ngay. Amangan no itila ang matbidyo kul anasing penday jay apurinar. Sa bagay mo't kadi Ang kunamot ti anak ta, nga umay to kano agpasyar dito Pilipinas. Wan nga raw, umay to kano agbakasyon dito Husto mo't kadi Tapno amu tamutan iti personal ti Canadian anubyo ti anak ta bakit. Wan makidi Iso na laang taamangan no saan tumula ang ama ka istorya. Taditang maamuti ang English lakay. Nalakalaang bakit? Ang damot tayo kunanda akarabaw English. Sa bagay, as long as it sounds ako nada, basta laki di maawatan, sininyas tulatan ano kwa. I would. Anya, ang kasarkayaw ni Richard kunam anak ka. Wan tatang. Awan pa'y makatawan manipon nagamamu kayaw. Kun wala nga bulan manipon nagayan ayat kayaw. Saan aparikot day tatang? Tinapatag agin inayat kami. Anya? Nakapangideng akong tatang. Kaya't kunti pa ikalay sa akin ni Richard. Kat sapay kumata umanugot kayon. Itikas na, matulag matan ti kalay sa amin.
Ti kanayon nga ibilin ko kada kayo ha. Diyo baybay anti salon atyo. Diyo unay ti agsida iti karne. Nang runa dagiti naman ti kaamakmakan. Wen, awan rumba nga pagdanaga manakaw. Amo kon dagita. Nasaya at mat nga rod, datang. Sana bale, kanayo nagtumat ti umawag kada kayo kininanang. Kan may sa, inkarimat ni Richard at tinawon kami to nga agawid dito Pilipinas. Ba nag-apagyamanan mi una, hinukasta nakaw. May kawa kami to lakin, di ka ni nanang mo. Uri siyak mat atatang. Ang amanyangay nga rod, kat nakiasawa ak matan. Ijay mat ni ayan ti trabaho ni Richard. Isa ang masapol nga agawid kami matlaang ijay Canada. Wan matkat di Awan matkat di ti parikot iti dayta. Tamaawatan da ka, anak ko. Naimbang orasyon na namin da. Si Gayam Noel Baraw. Dumanong ka Agyamanak nana. Agtugaw ka, Baraw. Saan nana? Inagas ko lang na ito invitation card. Invitation card ko na. Wala na. Nukasta, agkasarkan. Ha? Ay, kwa? Saan nana? Ni Julian nakabsat ko ti agkasar. Ay, kunaklakit dino si kanti agkasar, Baraw. Saan nana? Kinapudno na. Awan pa'y nakitak akasukat ni Jennifer diti pusok. Ha? O sige nana. Mapana kon, tado pa ito invitation card nga iwaras ko. Umay kayong to intong kasar ni Julian nana Pakibagayon tulangin ka ni Tatarando. Sige, Baraw. Kit agyamanak, iti panangawis yung kada kabay. Napintas adamag lakay. Anya na itabakay. Agbakasyon ka no da Jennifer. Ay, nagsaya atin ngay nukasta. Wan, mangarkila ka no itiban, tasabten ta ida ija airport. Ay, nagmayata. Makapasar tamot nga ron iji Manila. Ano kasta bakay? Ay, wun alakay. Kahit kaano ngay nga raw ti panagawid da. Iyawag nanto ka no, inton makapabukda ititikit da nga agawid dito Pilipinas, lakay. O sige, urayan ta nga raw ti yaawag manan ni Jennifer. Tay sa ganaan taman, di sa sangput da ka ni Richard. Talaga nga awan aasensuan ti Pilipinas. Ultimo siar, awan danong na. Nagrugit akitaan. Awan pa'y tisyo. Ay, diyak maliklikan nga ikumpara ti Pilipinas iti sa bali apagilyan. Agsubdi ak manlangan iti ayan ni Richard. Agawid kami kitin, taijaya kun balay nga agsiar. Ay! Anyaman tan! Sorry, miss. Sorry. Noel? Ha? Jennifer? Wan, siyak nga rod. Kumusta kan? Kwa? Kaasi ti Diyos. Okay aklang man. Dito, janitor na taging gaita. Sika ngay, kumusta kan? Nagdakkelan tinagbaliwa ma. Wana. Kas makita mat saan ka din? Saan akong akas itisigod a Jennifer nga amam. Talaga adakkelan tinagbaliwak. Ngamin, amok ti agarapaap. Jennifer? Ay, naimbaglaangan tainsi na kay di Noel. Tano saan? Ang mga noagpada tangat kirkiraos ti Janayta. Naimbaglaangan, tanasapa ak anak Amiris. Iso anapintas ti biyang kuitan. Anta ka di ibagbagam? Ay, ikaw. Awan, Noel. O sige ha, panawan kan dito'y.
Ur-urayan nak ngaminan ti asawak iti parking area ti mall. Sige, bye. Lagip ti napalabas. Naimbag, naragsak ka na bendisyon nga aldaw kada kayo amin, papagayam. Kumusta kayon? Sapay kuma, taadda kayo itinasaya at akasasaad, kabayatan tiing kay panagdangdangag. Ti surat ngayon tay drama ita ket nagapo ka ni pagayam tayo a Jason. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, siyak ni Jason. Tubuak ti probinsya ti La Union. Ngam addaak ita dito'y Cagayan, tadituyak anay kamang. Jak kuman kayat asublianan pa'y tinapalabas. Ngam idinangag ko to'y programam, nalagip ko ti amak. Kat naipalagip manan kanyak ti maysa apasamak ajak to pulos malipatan. Kat tapno nalawag ti amin, rugyak nga rudan ti ag salaysay. Narabian kamot ang agawid, lakay. Ay, nga ron bakit? Saan mo't nga may namalmalpas istorya ni Kabagis Anor? Kat napagsaritaan nyo mo't lang itinasaya at ti may papan itidaga at awid yaw. Wait, bakit? Hindi damaw, medyo agkid-kid ni Jaime. Ti kayat nakitdakdakkel kanukuma ti partina. Dahil sukat nga ron ti inauday. Angam kunak mahita may mayat no patas ti bingay. Tapno awan ti rire. Kat anya nga iti kunana, lakay. Ay kat awan na balinan na. No di ti manugot matlaang. Iso matlaang ti kasidya ti kapanunutan na. Kaslaad amot ngamin sa bali nga ugali day jay akabsat mo, lakay. At dagamgamrod na. Uwan nga raw. Naitamot tinadlaw ka o bakay. Kasla ti kayat na kat almanan na amin ti daga day di tatang. Kat anyangay nga ron ti plano yaw. Mapada ki jay munisipyo inton bigat. Ta mapan ko kasarita ti amok nga engineer nga agsursurbi iti daga. Iparukod min ti daga tapno maaladan ti bingay da. Kumusta ngay lakay? Anya tinagsasaritaan nyo kada tatang may papan itidaga at tawid da. Mayat-mayat bakit? At least patas ti bingay da ngagkakapsat. Nadya lang ta medyo mabayag ti panakaiproseso na. Masapol nga ipasurbi pahit tapno maalat yung sto arukod ti bingay da ngagkakapsat. Ay katun no apay mat ngamin nga italaang nga asikasunda. No inasikaso da ko maidinabiyag pa'y day di lolo yung di awan ko man ti parikot yung ita. Uwan nga ron Diyak man na mo kada tatang. Ita lang mata na panunot da nga sikaswan na dyan daga. Wan tailako kat nga rodan ni Uncle Ador ti pan nakatawid na. No di na pa'y siguro ilako, amangan no saan da pa'y nga asikaswan ti papeles dahit na adaga. Nakunamon bakit? Ti kunamat ni tatang, da kamin kanilor na ti mga sikaso iti pan nakabagi na. Iniritso mi kanon nga i-transfer itinagan may. Taday dya kanumot tan ti pan nakatawid mi ngagkapsat. Ay kat mayat ang arod lakay. Awan mat siguro ti agbalin aparikot basta patas ti bingay. Wait bakit? Talaga patas ti bingay. Kastamot tan nagti magastos iti pan nakarukod kan pan nakay-transfer ti titulo ti daga. Ay katrumbang nalaang alakay tapno awan ti lugi. Dadakkel magaya man dagito inbunubon mo, Samuel. Wan bakit? Mabalina na may mula. Anya ngay amula da ito'y? Rambutan. Ay, kastagayam ti rambutan. Wan. Na ito yung ngay. Amangan no di mo pa'y amo no anya amula na ito. Ah? Amok mo talakay. Anya nga raw.
Lemon. Saan? Anya saan? Lemon day ta. Saan nga ron? Anya ngay nga ron? Kalamansi? Saan ka nagkamali, bakit? Na, lukwan nakman ako na kun Samuel. Saan ka nga ron na nagkamali? Mapan kuntun imula, tapno adan tumot apitin ta. Tapno saan nga isupay amagat-gatang. Nanginan tupay tirambutan kan lemon ita. Nako namon, bakit? Isa mayat matlang tagmula-mula. Tantatayin tumot lang ti mairano din to nagbunga dan. Daddy, sumreka ko ni di pagkadalan. Ada ka di pa'y kwartam? Ada pa'y mat, Daddy. Inikanak ni Mami itay. Okay nga, Rod. Agadal ka na imbangon. Saan ka ngagbulbulakbol? Wan, Daddy. Igaad mo di agadal. Taday talang ti maipatawid mi ka ni Mami mkan ka, anak ko. Wan, Daddy. Talagamat nga igagaad ko ti agadal. Mala. Mapan ka nga rudan, tadi kakat maladaw. Wan, Daddy. Agan anad ka, anak ko. Sa dino tayan ni tatang nanang? Di pa'y matsimbang pa tanak ko. Napanan sa inwayway dagiti tarakan na. Hapay ka day. Umay ko kumalangi bagano kaya't nati sumurot kanya kitun bigat. Sa dino kumaaya ti papanan niyaw, Samuel. Mapana ki Jedaya. Mapan kong bisitaan ti dagatayo. Dalusak matlangan tapno nalinis ti pagnaan na iti mapan ag-survey inton Lunes. Lukas ta. Inton Lunes nga ruudan ti panag-survey na. Wana nang. Isumat ti nyawag ni engineer itay. Ay kat nasaya at nga ruudan ukas ta. Tapno malpas matan amabingay day ta adaga. Katawanan ti rumswa arire iti nagbabaetan dang agkakabsat. Wana? Awan mat siguro may bagada. Tapatas mat tibingay nanang. Sa bagay matkit di Mala, urayom labitan ni tatang mo anak ko. Sigurado apaawi doon dayjay. Nakarubat ka matlakay, papanam? Mapan kuman biit imula lagi ti rambutan kan lemon iji baba. Naimbaglaan nga dan tumat apitin tayo inton nagbunga da. Mabayag samat nga agbunga dagita lakay. Ay na, nabit itan titawan bakit. Laita 5 ginggat 6 matawan wano 7. Sigurado nga agbungan ton dagito. Naimbaglaan nga dan tumat kalkalay atin dagiti apo ko ta nukwa. Sa bagay matkit di nagbiit nga agpaiso ti aldaw. Saan ang mapupuutan di ba naglabas ti tawan? Katuan, isa mayat matlang tagmula-mula. Tapno saan nga iso payagat nga tangin tayo. Nagngina ti prutas ita. Wan matkit di kat namigat ka ka din. Saan pa ya? Madamdaman ton. Sana balay ta mabiitak lang mat. Urayin da kon, ta satay to agiginda na mamigat. Sige nga rod lakay. Bakit? Apay lakay. Sa pamtuman tagluto inton bigat. Nayunam tagbalonak. Apay, agmalmalum ka ijay ayan. Wan tapno malpas ko adalusan ti pagnaan na itag survey. Sumurot matlang ka din ni tatang. Saan? Ni Lorna ti kadwak, bakit? Sumarunun to kano ni tatang inton malpas na ti agabuno. Apay no agayab ka laangan iti tangdanam nga agdalos. Itikas na mabibiit amalpas. Ay nasaanin, bakit? Isupay man ti may tangdan. Kan may sa, basit lang matday jay. Sana balay, tadamat ni Lorna akadwak. Sapay na ibus ti masida di taref. No dalakid ditoyo ditawan no dilata, mabalinaw. Ay nalakay, nakababain matkin ni Lorna no pagsida umkit din iti tuyo. Nagrigat tupay ti agdalos, sakit nakapudpudot ti panawan. Awan rumba nga pagbainam, tanay ruwaman ti kapsat ko. Masapa aktulaangan ang mapanagpalingke, taibalunan kayo iti pangaldawan nyo. O sige, si kangaro ti makaam mo, bakit?
Sa tino ti papanan nyo, Daddy? Mapanak ijadaya, anak ko. Mapanak agdalos. Sumurot akmat. Urayam ni mamim tagkuyog kayon to na sumurot. Tulungam nga agluto kan mangawit iti balon, wan? Sige, Daddy. Mangnagas kay tuman iti soft drinks kan ice iti store. Wan, Daddy. Di ka pumampanaw niti balay, wan? Urayam nga urayan ni mamim. Wan, Daddy. Sige, mapanakon. Sige, Daddy. Manong Samuel! Umay kape aglinom, tanin. Kasta una di kudot na. Wan, palpasak lang na ito, yading ko. Mabiitan na ito. Kasta una ya pudot na. Ay, uwan nga rod. Nagsakit ti darang ti init. Anya turasen. Agalas jisan amanong. Amangan no mabisin ka. Ang damot tinapay a binalon ko. Nan, irwarang man nga rod manong. Mabisinak mat ngagpayson. Jak namin namigat itay. Mabit lang, taalaki tibag. Anto, yading ko. Agyaman hak, manong. Paumaymot kat di siguron da mercy kan Jason. Umay na tay balunan. Isudan samot tan ti agturong ditoy. Le, unngag pa iso. Magure ka. Kasla talumot at tao ti agturong ditoy. Kan naggapuday ti abagatan na paset ti daga daldalusanta. No da mercy na kita, itamyanan ko maapaset ti paggapuanda. Ayuwanan niya. Jakmat ngamin maerupaan no asino dagita. Oray siyak nga ron. Medyo at ayuda pa yung amin. Tinasayaat. Orayin talata na makadanon da dito ayanta, aning ko. Sa dinungay nga taaban dati ayanta, Daddy, Mami. Ay, wan nga rod sapay nagpudot. Wan nga rod. Sa dino nga tangag paiso ti ayanda. Awan damot dito Amukon. Adadakil apon ti mangga ijay abandakan. Amangan no ijay ti ayanda. Sa dino, Mami. Agpaamyanan tapay anak ko. Umaykan. Wan, Mami. Day jayon ti mangga dakta kamatan niyo, Mami. Wan, sigurado nga adada ijay. Daddy! Auntie Lorna! Ada kamin! Yuhu! Awan mo't sumongbat, Mami. Amangan no dida ka mangag. Mana, umay kanta mapantay ijay. Sige, Mami. Yuhu! Daddy! Auntie Lorna! Ada kamin! Yuhu! Samuel! Manong! Andiyan na dyan. Kasla ni Auntie Lorna. Wan, kasla iso dyan sang sangit, Mami. Wan nga ron. Ni, apay nga tangay. Partakam ti magna Jason. Wan, Mami. Manong! Auntie Lorna. Anya ti... Manang Mercy! Ni Manong Samuel! Daddy! Samuel! Samuel! Anya tinapasamag, Lorna. Apay adara-dara ti asawang anak kada sa iti daga. Daddy! Daddy! Samuel! Manong Samuel! Manong ating ka! Di ka pa'y matmatay! Daddy! Kasi! Samuel! Daddy! Samuel, asawa! Diyos ko! Apay ati asawang pay! Apay! Mami! Jason, anak ko! Awanan! Natayan ti amam! Mami! Kasano kami payitan, Samuel? Kasano kami payitan ta pinanawan ta kami matin?
Agahin ka, Samuel! Agahin ka, pangasim! Daddy! Nagrikat matlakit din ti kastoy, Julio. Bakit? Nagrikat nga aglunan ti kastoy na pasama kiti anak ta. Wala raw. Bakit? Kastoy gayam kasakit ti mapukawan iti anak. Imbes na ti anak na ti mangidulin ka data. Saan man nadatakit ti nanaganak ti mangidulin kan ko na. Nagsakit, Tulio. Wala raw. Nagsakit. Laging gaita. Yak pala ang matukaw na panunutan. No asinaw nang sinagaramit iti kastoy kan ni Samuel. Dudwa dalaga ruden ti anak ta. Ngam kastoy pa'y lang mo tinapasama. Pinatay na ni Samuel. Ni Matlor na. Aday tayo sa ospital. Sana makasaritay tinasayaan. Gapo iti truma, mapaspasaran na. Mala, ika nagsangit bakit? Ikararag ta, sapay ko mata matiliwan na iti awanan bain. At nangaramit iti kastoy ka ni Samuel. Iti kasta, may kanmat iti hustisya, iti panakata iti anak ta. Kumustahin niyan ti Lorna, Mami? Kaasi ti Diyos. At damot basitan si mayaatan ti kasasaad na anak ko. Saan akas idi asaan ang makasarita iti nasayaan. Iso na lang taamangan numabayagan pa'y kano ti panag-recover na. Gapo iti trauma ang napasaran na. Awanan bain dagiti nangaramid iti kastye kanakwada kan daddy, Mami. Jason, anak. No saan da amatiliw? Siya ako na mismo timang sapol kadakwada. Sa pulik ida, kat ibalas ko tinaramid da kadadadi kan Auntie Lorna. Saan anak ko? Agparbang ka kuma, pang-aasim. Pinatay da ti amak ngawan man lang kalaban-laban na. Nadigos iti bukod na adara. Kat naidasay iti daga nga inlaban na. Aging kay ti mauding nga anges na. Nagsakit, Mami. Nagsakit. Jason, anak ko. Isuanas ken lang ang palsek. No sino man tinangaramit iti kastoy. Bumalasag. Tap namarik namat ti pamilyada ti rigat kan sakit ti mapukawan iti ama. Saan, anak ko? Pang-asim na di mo ar-aramiden ti kasta. Italagtalaangan kadagiti pan nakabagiti lindag ti amin. Isudan ti makaammo amang risot iti kaso ti amam, anak ko. Dandani talo atawan metten tinapalabas manipod daydi apasamak. Nga magingga ita saan paylaeng anatiliw dagiti nang patay iti amak. Sigun iti istorya ti ikit ko, adda kano dimteng atallo alalaki iti pagdaldalusanda apaset ti daga ni lolo, nga isu kuma ti pannakatawid da nga agkabsat. Isu na laeng tapapapanawan kano ida dagiti dimteng alalaki, ngem saan ngayon manugot ti amak. Inlaban na ako kwa daytoy ti amana, iso a pinagtitinulungan da kano a binagsul, agingga anadigos iti bukod na adara. Pinatay dati amak nga awan pulos gaway na. Awan kanumat na balinan ti ikit ko no saan ati nagsangsangit latan nga agkidkid daw iti tulong.
Pagyamanan milata ngamin saan damat nga inraman ti ikit ko. Iso na laeng tagrabi met ti trauma na gapo iti nasaksyan na apanang dangranda iti kapsat na. Pinadas mi met nga inlaban ti kaso ngem awan na balinan mi gapo takurang kami iti kwarta. Ket ti daga ang nakatayan ti amak may saitan nga abandonado. Daytoy man ti padas ko ajak tupulos malipatan. Toy pagayam mo, Jason. Ken ka pagayam, Jason. Makipagladingit kami iti nasapa nga ipupusay ti amam. Ti amok ket mabalinyo manen alukatan ti kaso. Umasidag kayo kadag iti masaknan a mabalin a makatulong kada kayo. Iti kasta may kanmeten iti hustisya ti pannakatay ti amam. Di ka kumamapukawan iti namnama pagayam ko. Amok amagunod yun tumatlaang ti hustisya. Saan man nga ita ngamkit di dumteng tumatlaang ti kanito nga agpulo dagiti nangaramid iti kasta iti amam. Alakastan pagayam Jason, ket pagyamanak unay tiing kapanangibinglay iti kapadasam, dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami, iti ingkay panagdangan.